ҳаматон салом алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали Суғд Авто қарор доред. Бардор имрӯз шуморо аз нарху навои мошинҳои вагони бохабар мезем. Ба канал обуна шавед ва лайк мондан фаромӯш накунед. Бардор албатта падешготон суста. Бардор лайкотона мезанед, видео подилиса кунед. Бояд канта мотивация шавад омада сиём кардан мегирем сари вагона. Бардор рафтем. Официальная регистрация в Москве. Регистрация. Продалинная регистрация через МФЦ. Напишите на WhatsApp. Имеет большой стаж в Москве. Бардор маълумот Hyundai Avant аст. Солаш 2014. Мотораш 1.6 мешавад. Мошин чалзон мекунем. Бардор хушро нигоҳ кунед. Мошин вагон не ози фромдагӣ. Бардор я мошин дурнаши нишон метем. Хушро ина бардоро ҳолати дурнаш. Мультирул, коробкаш автомат, кожини салон бардоро, монитор, старт-стоп, обогрев, охлаждение дора бардоро. 4 электропакет, сиденёш ручной газ. Ҷои танг бубдам бардоро дараш кушод намешад. Нархаш бародарҷои ман 100,000 сомон гуфтасиянд. Мошин бо савдо мешавад бардоро. Ин соли 2014. Инаш 2015 будаст. Ина нам як авзо мекунем. хушро нигоҳ кунед бардоро. Аванти соли 2015. Мотора 1.6 штош. Дута дара бесключовый доступ. 4 электропакет, мультирул, коробкаш автомат, кожини салон бардоро, монитор, старт-стоп, мультирул як тарафа будаст, обогрев, охлаждение, обогрев рул будаст. Тоза. Инашам бародаро 100,000 сомон мошин бо савдо мешавад. Ина соли 2015 шам 100,000 сомон мошин бо савдо мешавад. Харидор бошад ози номерашон мегирем. Маълумот занг зада мошина савдо кун мегирем. Авантҳо бародаро 92 614 81 16. Ина харидор бошад маълумот. Ози якти дигиршам мегирем. Ашам хушро нигоҳ кунед бародаро. Сади бо арзон мешудааст. Бардоро маълумот Hyundai Santa Fe будаст. Соли 2014. Мотори 2 дизел бардоро. Не, мошин чалзор мекунем. хушро нигоҳ кунед. ҳолати диску балонаш нав бардоро. баъзеҳо мегӯянд шо балонаш ки пушташ шиштагӣ мебиёд. амортизаториш канда мебиён ки ҳисоби камтар қиди мошин паш шавад вай бинарасад як дигишпе. дусту дара бесключовой доступ бардоро. 4 электропакет, мультирул, коробкаш автомат, кожини салон бардоро, монитор, старт-стоп, обогрев, охлаждение дора бардоро. рушникошам хе. ба кемика регировка ба кемикашам будаст. сентри замок. Хая айн тараф нишон ким тараф лой будаст. мошинча беҳад тоза бародаро. эй нархи чанд гуфтӣ ко? ко нарх чанд гуфтӣ? нарх чанд гуфтӣ? 175,000 сомон будаст. рассамошка техасмоту утилизация мешавад. номера моним? номер чанд? 92 245 41. ина харидоро марҳамат. ин ҳамун 175 тавад техасмоту утилизация ва ёшам медорад. ҳамаш рассамошка салон ҳамаш медорад бардор. Утилизация қимат гифтон десем. Утилизация қимат шуд уже? 10800. рассамошка мехош? рассамошка $13. 13000 15000 рассамошка бовайде. Всё 15000 қӯш шуда ва пештар вай бо. ина бардор. дар комментарий пурсидик битон утилизация ва яш рассамошкаш қӣ шуд? ина қимат шудаст бардор. 15000 сомон ҳисоби қимат шудагӣ. Не, маълумот. Не пурсидам чӯ қимат шуд, мисол мошин чӯ хе шуд вагон. асаби ҳамин рассамошка утилизация бо камтар қимат шуд. Бардор маълумот Hyundai Avant соли
16 budash neşe. Soat 16 motora 1.6. Moşincha biya toza bardor, moşincha avzon mekunum, xushuruni yo'q net. Yani holati salon bardor. Kojini salon. Multirul, коробкаш автомат. Ina. Monitor, start-stop, обогрев, охлаждение. Короче, hamma navor tadora bardor, moşincha. خیلی باشد از نمرشون میگیره مرمز زنگیزه موتور ثابت میگیره هم tam bolu ama 10 göre tam kaçam şurada gelecek. Aka numarasını göğe. İşte bir çorda ne oldu ya? Ne oldu işte çorda? Aşırı yak şanzda yine. Barodoro. Xeridor boşa marhamat. Avanti solar 2016. Durum marhamat. Toyota Verso budas. Solar 2008. Motora 1.8. Duydu. Motora duydu. Dizel mi? Dizel budas. Şişte salyarka mexudas. Yine. Moşça azol mekunun bardoro xushuru yo'qnit. Holati balonosh xay alish mekunun bardoro balonosha. Yani holati salonash. 4 elektropaket. Multirul, коробкаш mexanika. Salonosh laxta budas bardoro. Yani holati qafosh. Документаж чеко? Документаж до ноября, утилизация шайд. Утилизация техосмотр до ноября. Ноябрь. Техосмотр до ноября. Утилизация дорад. Нарх чанг сидед? 78000 сом гузоштан мошин боз савдо мешавад. Херидор бошад марҳамат номерашоно мемонем зангзда мошин савдо кегирен. Ина 92 32 26 47 даст. Херидор марҳамат. Ина бардоро марҳамат Opel Merior даст. Соли 2007 мотора чанд мешад? Мотора 1.5 дизел. Опсаш даст. Merior опсаш. Мошинча авзон мекунем. Бардоро хушро нигоҳ кунед. Ду электропакет. Коробкаш механика, салонош лафта будаст бардоро, кондитсионераш ҳам будаст. Пробегаи 247000. Пушташ биём. Электрони веяш будаст. Ако документач салона Esas. Texasмотор утилизация надора бардор. Нар шанси дако. Нар кай бардор ҷои ман 58000 сом гузоштан документошо пулиш фарқиста медодиам. Ина херидоро бошад рақамошоно мемонем. Марҳамат зангзда мошина савдо кара гиред. 92 757 10 даст. Херидоро марҳамат.